Ia te whatala whatu le tatu tua mana unanga le nei fiafi. O le tatu porkalame wha au ioe. I longa o na tūlanga le lei mai le abtaina ia o na o le alu ma iai nei vai fui whala me lave mai ia ma whale tonu ai le tatu tua mana unanga. Ia o le tau ai lau le whai unga o le tau nuu ai lon whai unga masani o na whaumai tatu porkalame o so rua te tasi. Melea ia o te manatu o na ua mai ar tatu lotu le amtanga porkalame ia ua la tatu wanga ilo ina ia whamanino whamalama ia le tele lava o mataupu e pei o na fia whaatanoina ia ma le tatu paanga masani le malo paanga masani le tatu porkalame ia le tofa ia mo whanua tupai matera set le te. O le tatu porkalame masani na ia fiafi o so lua te tasi pe tai ia o na amata mai tatu porkalame le so ia e whaale o tūlanga le lei ia pio mea na motsia whafusi ia au le lava tamwhai e whaawau ina ua le lei atu toa mai e tatu masini e whaangaio iei tatu porkalame. Ia e tatu nunga ia o le manatu le tula ta le iwa ia o tasfir te minei le tula e iwa to e lusu minute ia ona anga me fo le tatu malo masani ia e tele fo ini mata o mate fia taranoina ia ia le manatu sa mo le nevaenga o le tatu tua ma o nanga ia ai mese lava ia le iai o le tatu le popo fou ma tatu fou o le tatu whainga malo fou o ia le te nei pe ina lava le o lo tele ina avianga iai ia mafoufongo tangata ia ma le anoa ia o le lei ma me whaale le lei ia o winga lava o tangata o winga masani lava o le tatu pe ona o whaitu tasi lea mea e ngalo ia i latu o lo whaima tai o le tatu ia mese lava i vaenga toa o matu nei. E ngalo ia i lātou a lātou saunoanga i le temi o sola. E toe au mai foi la i a lātou saunoanga i leisi temi o mo po ana nafi. Pi e ngalo ia i lātou o lātou mea ia na whai ilo lātou temi o lātou foi ilo lātou tuanai. I temi foi o lātou foi no foi inga. Pi e ngalo ia i lātou mea na e le i le lei i alo lātou foi tula i mai ilo lātou foi mai temi. Ona o le tūlanga i o me whapea e umana sau noa i le isi vai aso. E toe o mai a toe a mio ai. Io o latu a mionga na o latu tala ma la fonga na la lafo i le teimi i le mamau atu. E toe o mai i teimi nei toe o mai toe e ngalo ia i latu a latu sau noanga na whaia i le tuanai. Le lava o latu toe whaia. Io o mea na latu whaia e ngalo ia i lato le ua mai toe fola mai i lato nuu ia matam whai e tua ia ai le malo fou o lo tūla i mai te mini ma le ngalo nimo ia i lato ia o iai ia tūlanga whapena e onoa a fia ai le mai mo atu a Samoa ia e mai se foi le vai atu le tatou atu nuu i ua a vea o tūsilima iai ma whai mo ua fili iai lo tatou nuu whai mo lato taitai. Ia le se taimila mo mua pe atu mai le tatu malo o le ni fo ia fiafi ia le tamitai o to faia mo fanua ia e fo ni nai mata upu mate fia tara no ia ona o le mawai o le mau tonu le lei o ilato o lo pe o lo va ai ia lunga lo tatu atu i lato fo i tula me foi o lato femtai o Samoa ile ia o semata upu o te fia tano iai a o le i o mai li tatu ia tatu malo o le awai mai o le tatu o le afianga o
o le afianga o le tūlanga le. Io o le afianga o le vaitemi le nei o lo tatu o besinga o malo. Ai mesi la whapaenga whawhai e lua o le whatutu i le tu samu utasi. Ia ma le hei tapipi. Le ua taunga loma atu ia i latu. Taunga loma atu ia le tūlanga le o vesinga le teimi o whainga pālota ia ma le teimi le nei o le o umatu fo le whatautonga. Ai pea ona whai atu se tala e le tuanai. E le titi mea o le atu lai mai le nofo inga le nei, nei lo le nofo inga taluai. E sili atu ona onga ia le meo le ola taula malama, ma le ola tau mawhai ia matua whaaleanga inga lava, ia le taitai o tūlai mai le teimi nei. Au wafo i aise manatu whapea o taitai taruai. Ele iai ni manatu a maualunga i atu la epa, so o ane i lana vaenga whauwhai fono toe, so o ane i lana vaenga i le i whailautusi i a rimoni, ia so o ane i a fia me, so o ane i le vaenga to ono fōlena tutuli mai, ia ma i lato uma, ia ai maise lava le lau te lenga o le atunu e lango i atu la epa ma fia me. Na ma maua i o lato taufi. O le a iai se suwinga whapea i le atunu ia ma le tusi lima le atunu i ona taita. Io o le mea manino le nasa mua. Ai pau le mea lea u te fia whaeloa pea. O le upu lea o le ito tonu o le ingoa lea whapupu o le ingoa whatuatua i le atua whatuatua i le atua samo utasi. I le upu le napi ua tau i em whapupu o le ingoa o le fast. Pei o lea e mawhai o na winga lua le upu o le fast ia pe le whape o le sausaua. Au le winga i tau te tilo i le au te lenga o le fast na ina. Ia te mi fwele le te whatinga ina i oe. Ia e whatinga ina ina ai, lo so i fue le tino i le ai ma le inu. Ia pole ana pongi. O le na whaapretania na le fast. Ai pe ua whaatau anga vale i ai le wa ai nisi tangata. E whapea o le fasa, i le latu fasa mo i ai, ma mauralo i le wa ai whapena. Molo tu si le fia sa mo. O le fast. Te lo sui o le manu malo ina o sui o le fast le ni tors fumatasi. E le se mea e ono a whainai se fina ngalo se sui fai puli. Ai mo le wa ai lau tele ale tatu porkalame. O te lo sui e o tūra i mai whamanu e ina. O le swafa lea, o le ingoa lea, o le fast. E whalalo te tonunga sui e na tau fituli isi vaenga whauwhai. E o fo i le vaenga fia me. Lau o lato, now they realize what they did wrong against i le whatuatu. Mana tua wheta sile mena whinau, no mai fo ili moni, sau tu le epa, sau i oe, pai mai o le fast moni, lai o iafia me. O le fast ma le pele, pi o le ulanga nafanan whaingoa i lato, ia le vaenga lea, ia le sunga lau de le malito, whaingoa o le fast ma le pe. A le fast monia, lai o ia, ele o toi nama laina, o upua nei na lalafo, tu le epa, rimoni, fontoi. Pi o le leo ke ka u te tala noa tua i le toa tolu alpi o le toa tolu ale na mawa e tau whalenga umar to tele. O le hita pipi na iai. Pi o le toa tolu ale lang foi o pau ale o toa tolu e anga i mai le tioi e Australia. Ma whai atua, ma whai mai ai ala tu tau whalenga. Ma le ngalo ai to ino tu le o le upu fast lai e tu tonu o le ngoa lea.
Ele o se upu fo le te lau te upu vale iai. Ele o se upu to te upu vale iai. Yo e langa o le upu fa le tua le mea. O le upu fa le tua lo na o te lenga o le upu. Ese mai le fast sawa por te vave, por te ai, ilona fa samoina. Ia a o le isi po ila fa samoina te fa samoina le fast. Ia o le soifua o le tangata ua fa tinga ina. O le fast ia po le anapongi. Ale malie fo ia o le winga le upu le fast me le anapongi. O le anapongi e pe e fōlinga fo le tau te vai i e whatinga ina o tatu tino. O le tangata ua foi. Ua mo o mia le whamanga longa. Ua mo o mia le apa mai o le atua i le whataru sangata. Ia pela o le mea nga o lea o manatu ai ia nisi o i tatu. Pise upu foi le small like a holy word. Ele ngata o le na. Al pas la pa ia pi au tatu ana popongi ma whapena. Ia pi whapena ni pai. Io e. Au le lona winga nga pi masani ele au fai au sa ili o tuspa ia. Pi o le upu ai ana pongi. O le fast. Pi ma mafa ia i tatu nei o ta ua o tangata ngasala. Iunga tonu pi o ina e whalala i ele upu lea o le fast. E whalala ia i la tō mele na i whai maita vita o te afu le ia tala ma o nofu le lefu. E whamatala ina i le loto le me o i aile tangata o salamo wala ngona ia e le ngata le ana pongi ta talo ana pongi sa whai le lefu ia e afu le ia tala o ala wa upu e whamatala ai winga o tangata ngasala o salamo. So tau ora upu petai e au ngā fuelo tala tona i mea ia awaine i aise manatu i la tau ia nofo ma pe e ula ngia le mo. Ia o le nga le o ala ina o mainisi fai au ma pe u fetu u fa pe o le so se vai fai e fai ngoa le upu fa tuatua. O le ngoa e malaya piua mai fa malia ina fa pena nisi au fai ngaluanga nisi fai au na latu launga ina ia le ta tau ise vai fai ona toe ta ua le ngoa le atua fa tuatua i le atua sa mo o tasi tula i le au te lenga fa tuatua i le atua sa mo o tasi the oneness of Samoa to have faith i le atua to one God. E pe ina la le against taito te lo nisangata e le ta tau ona whaongaina ia le tūranga le na i le ingoa. O le ingoa o le fast e pila no whai atu. O isi whai pule, mai le torsu mantasi, lea o lo tula i maritemi nei. O le lato tusi fo lau i to tonu o le pale mene, o le ingoa lea. Moni ala tala le whai atu. Pei o le lato passport le anga i eima lato manu maloina mai to tonu o whainga palota i tu malota i tasi. Tu sape o le ta pipi ma to sa ili fa pasene. Fa matara mai fia fe to se lau fia fe ono se lau ia lato na palota. E le o le mea ta ua na po lato inga excuse to te tam fai. Le ai. O le pine fa mau o sui taito tasi po lupe o fui e fa ia mai le fui e lima se fulumantasi. Pao na metauria. Tatu te le toe fe au, pe to fia i la to fia le leo. Pe to te fai mai e ono se fupasene ia le fatuatua, ia le heita pipi e fas fupasene, le eni fa vai o ia to inga tala fapea. Au tato lo le leia. E le mawhai na toe sui ai le mea ua ia. Ia. Todo se fulmantasi sui o le fast. Ana se fulmant fast sui o le. Ioe. Toru resi mawai le lima se fulmantasi. Tau te pi wala e whawheu ta i me i te oto mai sona te otonga le lei. O le me pitusili ale ua iai. Ea. E whaia ina le ita pipi i lona whaia ina whalua. Whaia ina whalua
au le history foi lea I tu tonu o le tātou atunu ia I tu ainga malo ono luas fumatolu o I lalo le taitainga a le isi taitai fas fumatupu tausanga o I lalo le taitainga ia a le vaenga whau ua o le HRPP ia po le vaenga whau lato te puipuia ia te tau tangata. O lona whale tonu tele le nā olo iai le te minei. O le whainga tāna tele tonu ina I lato I taitai o le HRPP. Ma le HRPP, o no lato tele tonu ina le mea o le to I lalo popo whalua. Na o whalongolongo ana I se tala. O lea ua tau iai ni mawhauwhaunga o ni sui whai pule. Ua ta tau o no lato wa ai I se wa inga sili o nā tamai o lea. Tama sui la taita. Ua wheo whalua lana taita inga I oe. E oe le palota mamani malo. Palasi mai ai meo le dominate le vanga mai le fast food mantupu sui na ia I lato. Pa u momua. Pa u sili na le fia wa isi si olea. Su e le tasi le tutu o tasi tangata na su e iai ia se vanga o le atulai mai fai mamalo I le 5 tausanga taruai. Lea la na su e na ofola I le fai mei o whetangisi I le court. Tangi lea, se mautangi. O le hanmen tatu wa I Samoa. To uru taitasi e na le HRPP whamsinonga. Se I oa ina toi o fai pai elections. O inala mai pai election tatu wa ai wha maoni ai. O le fast lava ia. Wa manatu I le atunu. Wa le toi o ese fast ma mawhauwhaunga o le atunu. Esia, le panpolonga. To o Samoa la. E ese foi le toi ngā tunu ma le lato wa ai. Ele se atunu foi le manatu e sausi tangata e pule ma le sawa. I lo lato wola. E tusa por rafa mo me fa tu la I mai ni fa tiota mani meo uni va lele mani meo fa pe ua maurunga le tinai. Ai sau lo se tangata e tau mawhai na te pū lea lo na sau lo tonga. Pau ana me fo I ma fo fongo tang Samoa. Pau ana me ole tala moni la tala le fai. Pau ana si me fo I tele le ma fo fongo tang Samoa. Mona le ta lia I nai loa. Ia se isi atu I ngā taitai. E sau martu I ngā mindset lea. O au o mātou e pule I ate uto. E ele mafufonga le tala mo I alo tala whatu o le oe o Samoa. O au Samoa. Tatu o Samoa. E ele tu ngā mentality nā tangata Samoa. E le mana o pule I le sangata. Pe a tilo le saolo tala le fai atu. O mawhauwhaunga fwina na whina wina ai. Ele malotu tu o tasi o Samoa. Lona malotu tu o tasi. E iele tu inga mawhauwhaunga na tangata Samoa. E ita tele a saustangata manatu e pule I ate ia. E o fai ate oi ma. E te le fifia se upu sangata sauna te pule oi. E te le ta lia tu inga mawhauwhaunga na. E o fai a tau. Mena o te le, e o fai tonu, te le mana o se tangata sa whapea, me o lo pule lea, o lo tai lea. I'd rather use the word leader, tai. Nei lo le sau o tangata o ia o le pule, o ia ioe. E se a pule ngā o me tau ngā luenga, whare whai ngā luenga. Pia ngai, ioe. E se a langa o le ngana e patu langa ai, po le me te hierarchy, mo le a po I setting kongu o matanga luenga, o ulu o matanga luenga, ma whale whai ngā luenga, e whapena. Ai te sau roa matua I ngā attitude, fōre le whapepea o oe o le pule. E vamwe tele na fō I le fia o tangata Samoa. O I fōi la, o lea I ero tatununga, o lea la whapea fōi leo Samoa, I atu le epa malanitaitai. Iwe, ua lei loa e papastui le vātua oi o tangata I le meta o le vāwhia roai. Ua whai ato ina ia, ua pālu ato ina ia o langa meto tino o Samoa, o siana meto tino. O I na whaale tonu ai loa. Ia mai o te tari
tonu lava Samoa. Se i longa utula i mai fo'i se taitai o le fast. Iwe, ola i tu inga same attitude lea. Olea, ole ola whaafia sili, whaafia pule. E ili tata te le tangata Samoa i melea. Mo ia, e moni wha maoni lau tala le whai atu. Ma o ina fuli e to te le tangata. Ole ama lea. E tusa fo i pe whai mai o le 4 miliona whaalata i tatu. Ai tasi e le whai le tangata Samoa. O le tangata i loa le vāwhia loa i mai. Ai wa ai lo i se tai e iei tu inga o le awala o tūlanga e tautala mai ai. E le loa tautala i se tūlanga e saulo i tu inga i le au tatu mai. Me vai len fai tua fautua fo i tu ina ya papastui. Ai fa se ina papastui i tama i e lango ina. O Samoa e iei lona winga lilo nae sia malama i ai atunu o lalo. E ili tata te le Samoa i sa nanta sauna te pūlena ia. Le fato a tau nei mero ma fau le mele, ma o tilo ma o ai, ma fai e tasi ale, o isi atunu, o le larolangi. Ele pila, ele pole ala tu le namea. Mea ai foi o le mele. Na tūlanga esfe ai maurua i a vea Samoa matunu o le Pasifika. O se atunu o tutu o tasi mai pūlenga a maro te tele o larolangi. Samoa. Tasila le me tau malama ia papasui ia potule pasai lile. O na winga, o lana tau tala, o na fōlinga wa aia, ioe, e le talia ina e Samoa uma. E le talia, po o ani mea whai mai na whai e tule e pa malona vai teimi. A ua a vea le whatua tua ina e tangata Samoa ma mea pe ua te ia o sui whafose i tu ina. Malanga tong, o lana tautala, o ana upu e tai, o ana upu e whai, o ana winga, ioe, o na ua umi o i tonu. Ma whaali e rola winga le ma whau ia. O Samoa, pēna whai atu, e sea Samoa sori. E sea winga o ne atu nu. E le mana o i pūlea i e se tangata mio whaale le. E le se sera utala le whai atu Samoa. O le tala moni, ioe molo Silvia. Whaftai le tu, le utanu mai tatu malo le neas, abatu lavan. Ia, talo fatu, tua me le aunanga si whonga te a fau, pa anga ma le ua masani le tatu por kalaku, ia lau tō whāma whanua, ia o lau whitalenga fo i tupai, matera. Ia malo le whola manuia, malo le sui fo manuia, wawa ia tino fesusu ia i mai, ia o sei, ua le esi tā pale o le nei aso, ia, ia o e nā te leilo mai le mea na whia ngai mata i tare nei aso, ia e, ia e whainu whaktai o lea ua toe anga le le mai masini ma toe, au mai se awanua le ia e whaawawai le tāpua kalame. Ia, natu, tupa te loa nā tēri ni a tamata upua e ta pena mai iai, ni awanua e te rua e whatara whamaia, ia i ro tātua nu whaafonga, ia ma amatai le tāpua kalame whaloala. Ia, malo so fuatu la epa, malo le folau. Ia, mua na whaatalo whaatu i tatou paanga masani. Tatou paanga o le silfonga tae fau po o le lupe whalele. Ia, peo na sui e neile le ingoa po kalami. Ia, ale nei tula, batu le whaatalo whai le mamalo le atunu uso, se vaenga o le ke lope e maua mai ele nei au nanga. Ia, malo so i fua malo le folau. Ai whaatalo fa whapitoa tu la epa o te iloa. Wa tele au whaatalo fa wawhai. I le afionga le Right Honourable Prime Minister. La aulia le toa. Le watea po la te wa Fosi Schmidt. Mari. O Turton. O lo whapena mata mai fo ila na afionga. I tato boka uma. Ia malo le so i fua. Ia whaftai le lofa le tua. Lo whapena maua pe oele. Tama le atunuu. Ia le soifua malo ina wale tau sino le ngase. Malo. Ia, tu lapa.
O we fa te ia nei. Le no fala awa to ia po la mo tupu. Mele mate tina e whaule o kala na Asia. Ai whapea mai au. E tai mai mautu pa ila le yese lo po kalame nei. Whakule ai e whai e ma po kalame masani. Ai wha mai, wa tota ma ia la na so. Ole la wa whate ia ia wa. Ia au idea. Ia whaftai le lo whale atua. Ole na wa to le lei au masini. Ia ho fat. Awale, don't take it too seriously. Because I take it one thing at a time. Be calm and collective. Yeah, malo whaftai. Moni lele ia le whetalainga. O le nā ua i o whanua ia le tamao le atunu. Ia wai le sisita o te tauai. O le taitai o le atunu. O le tamao le atunu. O le tano le li pāremia. E fia ma fia ingoa ai len whaintatu a ve i eisi me ta o se taitai sili. Awa fu i tasia tatu taitai sili na o le atu. Esa. Moni nasa wanga tu epa. Au te tali tonu foi. E le tali a ina e lana fionga. Le fionga le li pāremia. Ia to inga whalanginga e batia na ia. You know, he's the man of God. Yes. He's the person. O ye na te wha le tua I mea uma. Alo fasili la. O le no wai tu ni tumu I le atu nu u whare mai e. Na mauso ua whanoi te anga I asi ia le fionga I le. E li pani. Tula epa le I mawasa ua wanoa ona o fufuanga o le ngaruenga. E whai asi na upisi o ngar vai taimi fo nei o le rally uma mato li poki ma mea. Ai pau mea na mawasa am whai na ave le whamamoli o le teo funga la au. Ia pe o anga masani ave le whaaloalo. Ave le teo funga la au ia ona wanga singase. Ia a le whai a whai ai tala whianga I nei te uato e babe malanga I sa loa le weekend. A tala whianga I ai o whapenana o te asi o ti ai le weekend. Nanta whai atu sa utala na nei. Ana whapea o au le whiunga ni li pāremia. Toi ave asisi o vai aso ina o te malo lore le iai. Io malo lore le iai. Ia o te loa lai na nau le loto sili I toi fo I ona tiu te mawhaiva. Ana o au ia toi ave sisi vai aso pe sisi o vai aso ta oto le lei. Malo lore tino, malo lore mawhawhau. Ia, ala whainga. O tātou manatu whai wawale nā atu la iwa. Tātou te whai a lofa I a te ia. Le te leo le tāpenanga le sa o ai nei le tātou ainga o le fast I le taimi o le road show. Ia, tātou tanga I ai. Sa momoi le ala tu lou, le upa whaingo ie. Sa momoi le ala I lātou. Tu ua o lātou ainga ma ia halom whanau. Ai ono le o le nau tai ia tautua Samoa, ia maua se Samoa file mu. Ia ale watali padiali le tua. Ia pe o le tulanga na tātou te mana se lava sana malolonga. E whai o le nā. Ia e whainga tāfo ia te o ia o le tamao le atunu. O le ulua I fono, o le la wha. Whai le fono o le kapeneta. O le ulua I fono la le vai aso lea. Ia o te langona. E nā te le fia misia le nā, ai me sili whaftai ua maua. E mā te sota I lava ai lungo. O telefoni e whapea mai lava ia, ta talo mai o lo manuia mea uma awale popoli. Ia o le tūlanga tangata e lava le whatuatua tangata tari tonu e whaai mai lava le atua le. Te mai mā moe osi e taulanga I mea umai whai. A wāse le leo Samoa. Moni, mana ia. Ia. Ta mata mai som tau ta o nei te pena iai. Ia, o le mea leo te longa ai wa e foi mai ia. O le tūtanga e le tau whaleanga ma le tau whaatese whaoloa taua manatu o tangata o le atunuu. Ai mai se lava ia le au whaasalalau le nei wa whai masasa I le atunuu ia ai mai se tātou ia I whafo le ali I leo o puloku. O te le taoni o ngā swafa matai tu la epa. O na te whai alofa. Ta te whai alofa
tuafa o ainga. Mon, Se le mon. ngoi ngō matai. Le li leo pulotu. Ma le toi ngā a moso leo mai fea. Io ai. You know, o le meti ngā ele loto. Tai tono foi la lo te maua, me le whasa launga teimi nei. Wa le sa sau punga whapea. Oi talo mai le afo le paia inga a o iaia le tai sili atu la epa. E le whapea na alu se private jet whapea mala wa tele tala. You read my lips o tone whae tala se. Yo e li whae tu la epa langa ea. He cannot afford it. Ono nea mesa ia i sa whaalango lango i tupe la tunu. A lewa manino awa whala. Ina ua ngase le fionga le li palemia. Ua langona e ia le a whaina o le atunu ona o le paketi le neina le luas fulimpa seni. Ua ona whai e le ngā renga. Ngā luenga alofa mo le atunu. To tongi e ia malona au ainga. Se taimi muli a pasi e paketi ia o inga na toa soala upule ila i o le o whainga o peimingi al meni. Le ua nofo ma whaavalea. Wali te leo tau whaleanga tama leo pulotu. Ma whapea mai. Le ale me e link aile sawa le private jet. E a mai le fionga le li pale mia i nei New Zealand. E link ai i whala au whasaina. Are you inclined o tupe ia le ainga o le fionga le li pale mia? O tupe mai ele i ni whala au whasaina. Ai ngalo ya o tou. Ua fiat tulau lava le fionga le li pale mia. Na whanau mai ala uri ona mātua e whai business ona mātua. Sa mātou fiola whatasi al mangoto. O tangata e 5 malosi. O lo iai me tua iai le whaingo ainga ma le atina ingo ainga. Ia lato business sa iai. Le foi la wa tup wa e a ia lana fionga le li pale mia. Ma ona siblings. O la o whapeone ave ia le wha awawina. O alato watina e pisinisi. Ale nei mo mai a mai le tala. Ia, tau tala lava tangata ele i mafuta i lana fionga le li palmia. Lo mo mawhole mato no i al mangoto. O tangata e 5 malosi o lo lato tua a. Le ana o mai le nei. Ale nei o nofo mawhai tau whaleanga le ai. E moni e ti ngā foi mato lo te langa le mau te wā ai. E le ta mau ai o i lato. Ale o nofo mwhawinga se. Ia a whafonga mai foi le fionga le li palmia. Se tu ui fo ye se me malosi la yele lo ye sili ona o tua inga leanga nei tua inga wa faia. Ia, e moni au tupai. Pena utala no mo iai, pele ai, poi, ele umata utala no inei mea. Ele aisha. Langa ua o ai o ngā e whai o le talawhea ngai o me ave iai ala tu tau whaleanga. It's very irrelevant. Le me o lo tau a whai e la tu tala. Ma le tau nuunga o me ave iai lo whai e la tu tau whaleanga. Ele se mea la fōre le e whapea a umita noa le tau ti tala noa pea ma tala noa pea ia mea. A o le o ngari tupai. O I le whale tonu e no fo inga le 5 tau sangata wai. O le tuua wanoa. O I la tofo I sa taita I lea teimi. Ma a vanero o se whai unga. Ia ma toe pauro I paunga toe fo ia I mena masani ai. I le iaile. Ia le lana piu fiele I tapi. O te nau la uia. E le ngatala I tatu tala noa I mea ia. Ai ta tauro fo ina minoi le malo. Faise whainga I mea ia. Ai misi rawa tangata ia. Lango le meo le wata loka tangata ia mea. I le whapela ka loka iskangaka. Ai sa o loko iskangaka e whai pia whawalvalea lea. I le sa o loko ri mongi. I le sa o loko ia I tule epa. Fia o ave kanka kula fongo mo. Ai whai sili musa la tau whai o le mea lea. Au te tau walana li tā purkalami. Tu le manisi whatasi manisi purkalami. Tu le mea lea I le tamaitai loia sili. Male acting prime minister o tu le wale la ia acting temine. Tilo se whainga o mea ia. Wai le aila masa ngata ti tala noa ai ma whaleo ka tala I le mele tupai. Ai le mwhaina whai I ni ngā ioinga. Lasu pina.
E mone sa nanga tula e pa, pero tulanga na yai. Le lai po lole nena to reinstate te tula e pa. Yes. Ona ole a. Ole mana o lava o wane to yai se si e fai atu se fai tionga I langa fai ngā malo. Ai fa pena fa. Wa e ala ta tauna watu fai tionga tangata le mamalo le atu mu. Ona ole ti ngā inga ia fate ta ingo tātou. Yeah. Fia tau sanga uma. Le ale mele, le remittance le ave tātou yo tātou a inga I Samoa. Fape ena nofo acknowledge mai tātou I le te bere te mau a inga le, e beo raire te mau a inga Samoa. Le ai, na lau o tātou tangata ta a se tulau upu tu sao. Ala mele e whawhetai ina watu la I mai le whātua le tua Samoa tasi. Ua iai se amana ianga o tātou nei whafo. Sa ole sa noanga la fionga le li palemia. O Samoa lo Samoa, ma Samoa I fafo. Tātou umana o tangata Samoa uma. E le se whape ese Samoa le Samoa, ese tātou le fafo. Le la le ele tūlanga la lea, ua pio le tātou le tamau ainga, e lea mana ia tātou. Tau whaapopolo ma le lai boloa lea, a watu ni o tātou manatu. I tusai ma mea wha le tonu le tau te maa iai. Awa ve ma awala ele peti el file mu e moli ai ia tātou I longa tu la fo. Ia pe tanga I foi se tasi fo toangani. Ia king fai popo. O lo fai pui ai pele nei atali. Ona olea. O lana ia ta tau e wha leo. Ona lona ia wha langona me o tutupu. Awa avea ma me wala matia I lona ola. Le la wo e le tūlanga le. Ia, le lopo whea wo I le keiso. Le tamo paunga. O whea wo I le na keisa. O le tūlanga na iai. Ia, a te koe na tangata noai. O le taimi la le nei. Se le to yengi ngā harmony agreements, whatever le na whai le whinga maloa, ma vai atu nei. O le time come to reality. O le reality le me wata tauna tato iai. I le tele o le tau whaasisi. Sao e le whapea o le awhai o na whapea la ia la matia I o lau nisi le ai. Na ia sao e le tūlanga lea. Ua whaina ta mau a ingo tangata. Tad wai lea. Tad wai la tu la fono nei. O ta fili sao noa isi e whaile le leima le leanga. Ai le o whaia I le awala miotonu. Malo papai manei le ia wale te tilo ele se pape se upu fole upu remittance. Le uparangi walefa. Ai to ape pese tangata nei le last 5 years. Ina ua recognize sai le ia le mele o le tatu tupele watu fafo. Ai tatele sea ta whalonga whangaina lo pure remittance la vai te miole. Luas futo santa wai. Pe phone ina ua tula mai manga ilo. Ta ua mele ua e au mai. Il tula fono ma le criminal libel law le wai ai. E whalu tatunu. E sere me ta o le tau I masui. E sere me ta o le whai o le amiotonu. Le la upe pese tatu ainga le fast le umani e o mai whai le amiotonu. O le ale amiotonu. Afa pena soli tula fono tula e par tau whalenga. Loka, whatpui. Afa pena whapea umala wali ia. Awani to ise me fole le tau o se vale lei po se va fe aloa I mo se fa pe wa mama le ai tula fono wa leva na fai tangata ni me tau fa mata leva na fai me le na tula e pa o le tulanga whenanga le taula malama yes le taula malama tonu ale fa punga fa whaingo fie le na leina to reinstate le libel law le criminal libel law le nei o le alme wa iai. So lava e whasanga tau pe whaali sona langona a nga ini mea le tonu ale whainga malo sa te ine tula epa. E le manao, e tantanu mio tato ia te tau, sane tato tala noa iai. Le ai, o leo o tula I mai le whainga malo ale whaas, i o leo tato manino uma, o le sa ilinga o le amio tonu. E pe whala, ni fisili
Le sa a mai e fo ni fa se ama ma le tau fa le anga fa pe mai. Le tofinga le fionga le lipamia. Le wa ia le tanga luenga le ofisa leo I lalo ia. E mantua. E le fo le mata upu. Le fo. Na fai fo e tula e pertainio lana ia paia inga. Le na ve ese sa pingati le sa le minsta o famsin oyo o leo. I take over tula epa. Ona lea, o le nau ta inga lava le a fionga le li pale mia. O le sa ilia na mio tonu ta pena le lei. Ona watele ni fa tonu I le mtanga luenga. A le fa wa a se e le fa upunga fai mai. O le mele wa le ngamana o le fionga le li pale mia. E tu I lalo lana vava inga le ofiso leo. Ona ina ma ia mana oi. E awane I fa awane I a foi. O ia ona moli anga no de. He has his trust in the court system. Tu'u I le whamasinonga e whaia le lātou whai unga le amiu tonu. Le sanga interference o iai. A le alamela le whai. Sa wha olo a taua. Wha se se ina ma whau o le atunu. Mai a le matanga le roadshow. E o mai le ma le target le sa whai e tula epa. Ma le HRP. Le foi na fai le fionga ia fia me mala na ia vaenga. Yes. Fia me fa fia mai le ai se a nga le se nga luenga na uri. Ana te tu la I o ia fai ma pale mia. O aina o na tapenga o le urua I sui lava o le fast. O le fionga a le wa pale mia nei. Le ana toa la loto. To e foi I tua. Alu e fai langa whainga pa loto. Le ana to e pale mai e loa. O le sui mua na le ainga o le fast. Le ana o le tamaita I a fia me whato a sengi lava lona a au ina o tau tino o le a whatau tō e ana le fast. Le ala maua e tofi pale mia. Le wala wasa weni tala fai mai ia. O le mena la ina tu la I ma le fast ina vai taimi onga o fia me. Ala le pine wha mau lea tu la epa. A fai o le lato mau lea. Na lenga tu la I le fast I lo olu atasi. Ona le fionga ia fia me. O le luila, la le mea o le tu la I mai e le luas fulu ono sui. Lea sa fa tu ele SUP. O inane, o le tali le na o le atunu. O le tali na, ana moni le tala fa pe o le fionga ia fia me na laina tu le fast. E le tu le fast le taimi nei, e tu le luas fulu ono ale SUP le na fa tu. Ale ai, wa tali fa adiali le atua. Wa tali mai tanga lo sanga. Fai o le vaenga fai. Ta lo sanga sa mo matunu I fafu. Sa ana pongi fa atasi mantato ainga le fast. Ina ia au mai se tali o se mea maua se file mu o sa mo. Ala le watali. Le wapale mai ele landslide la le ale fast. Ia, e tula I mai fol mai ngā tula epa ia. Na le paulo le mesa o talai. Mo le la iei molianga onga le sunga le lauli al mali toa. Na la o e whaaleanga o molianga. Le ni molianga o whaonia. Le ni molianga. Ai ono leo, le tau whasesema tau whaaleanga. Le la, le o te wa ho ol malama I o tātou tangata. Wo ol malama I tangata Samoa. O le winga fo le tala le tula epa. Wa le tea tātou nei fafo. I le tangata o le pasese. Ai ona lea. O le loto tinga ma le loto fotia ifo. Ina ia maua se file mua Samoa. Mo tātou le tilo le tangata pasese. Pei o le mea fuata tonga le pasese alu Samoa le stala. Fo I mai na le fien nai vai aso te fo alu Samoa fai le palota. O tau tanga ila ia ele solo atu tangata mai fafo. Ono lea. O le nau tai ina ia whaia le ami o tonu sa ili Samoa I se tūlanga maua le manuia ma file mu. Mana o se tau atu natu la epa. Raftai. Man, si ta tue mai tasi ai I le tau whaaleanga le awari ia. O lena ta ua le li te le lopo fesa ua le li o ai foi, o tiuma. Na ia au mai ai ma wha matanga ai wha pe lunga le umana tu. Toe se furu tasi, se furu apa sene vaenga o le toto o lo toe
o le li pare mia ona tai ale sisinola wa e tatele mai tai te ia mea ela o le mafuanga la le mafuanga o no foi ma mai fa pe ngoi o fe o mai na sosia la le sosia sa wena fanta e se po mai fa pitona o mai na me le la o fa pe o to titi da ma le mo fatu le li pa mi ia se yo tata no langa me umai e lalo fa malo me tau fa leanga Tulepa talo fai talo fai ua tau nu ai ia upole mai e stanga ta ua malepe le tama ai ngala fionga le li pale mia I nei tau fa leanga se o le mela wa mai e le toe ina a moso le o mai fia e le oni me fa maonia a fai le tūlanga le e te lele a fai na te lelo na vanoa e mo li ai le tūla fono le moni mena le moni te lele a vanoa e mo li ai le tūla fono ono lea o le patient doctor or the relationship of patient doctor, it's very strictly confidential. Monia o le la tama once lo atole se fulu ono tau sanga tama titi atalo aver fo mai. Ake mata tama titi e loa I te tinalo na mai. E iai lea ia fo mai e protect ai la le interest o le tama titi lea. Because it's under patient and doctor's relationship. Ele mfaina mfailo mai. O lela e fsiringia o ai ia. O ai na ia. Wa yes a special privilege. Te a fai ai moi nei fa mau maunga. E mawhai e nona au maia nei tala. O ai e onga nei fa mau maunga wa sau e fai se matua ia ai. I ele tamari ianga le fionga le li palimia. Wa te taua le taimi le nei. Le whafonga mai le fionga le li palimia. Whafonga mai fo I le fionga le Deputy Prime Minister le wa acting nei fionga ia mulpola ana rosa. I may say for you, a whapele o matamata mai le tato lo I sili le tapo kalame. At least refer the matter to her because it's serious misconduct. O se tau whaaleanga tele le mea nei, o a preacher I le confidentiality matters between a doctor and the patient. A whaila o le tūlanga lea. Then the question is asking, o ai le e leak I ai ia details nei. O le fesili na, ia na sio walo whaila ia I le ngutu maa lea o mai fea. E fia poto pa fia tama. Se awete sau e mai lo fia poto I lunga o le media whai. Ai alwe whai mea I le lo I Christchurch tupe le ekalisia. That's all I say. Le ngata le na mana tua foi na afia mo le I case mo. Le na malo asu le sita ya wa gesi. Ana na te lo le mena gesi ai. Ale la lai Samoa te minei. Lai still in Samoa. E te tau foi lai le li ina teu le falia. A le pe e ula I tanga tele me. O le me foi. Ia le tatanunga mai fea. Ia le tatanunga mai fea. O ia it's untouchable. Fa pia langa o ia paenga le HPP. Ia. Fato ai loa ai na wa eto tuli me toi fatu ese le fionga le li parmia. Ai fai lo le tala le ata mamatua ia ale. No can do. It's very unfair ya ila tu lau e ton fatu ipu teminei. Le tai na tala fea ngai ia mai ila tu na fia le criminal lai pololia. Au lon si ia ngai le tatu nu mafanua. Le tau solo mua I tangata ni na whaile a mionga lea. Ele ai ama se mea tatu nu whai iai. Le ai ma se mea malo fia mea na umar nei na whai tangata nei. Le whalongonongo mai tatu acting prime minister de mi nei. O ia lai lea tunu. Da tau lona tala noa nga I le lo I sili. Whai se whainga le mele e lea ngare tatu vevesi pepese atu. Ai le se ngai uinga o whai iai. Moni. Le si mele wa fsota I mai iai. Le a fsota inga o drugs. Anga I le pa alele
nga transport mai ia le sunga le fionga ia li palmia. La sota ingo mei. A ko le winga le la utala le no patua la matanga tu la epa. Wa fai tanga le male tatu nunga whapea oi o ana le ai tupu drugs. Well, this is a simple way of putting it. Ana le ai tupu drugs e le mwhaina hire se private jet. Fallinga mai la e whapea mai e le affordinga le fionga le li pale bie malona ainga na fai se longa ngi tupu drugs. Hello. Tele pisinisi matina e lelea le fionga le li palemia. O lo whaatautai e o na alo. Whawhewhela na tō mai e a mai nei manatu le whaabaea. Manatu tau whaaleanga. Manatu tau whaasese ai le atunu. Lawa, tele le atunu e mai se tātou nei nei whafu. To ia o le whai mo walu sa mo iai i le mauta sa mo le fionga le li palemia. To tele leo le mamalu le atunu ule na watu nei le whainga palota o isi na watu la bano nofo whatau tonga. Lawa ba iai i le te le o ati nae a le fionga le li pale mia mo nalo. Pela le wheto le tala. Mo me o le sau o le tamai mosi le o foi o pulotu. Sau whaitara se. Ia. Tau tala ia wa o ia le ai tala fu solo le tuli solo tangata I tupe o le na ai tala fua. A la ia. Me foi le mawhai ei. Ua vele to ina neo tula e pa wa fia tau sanga. Le ua singa mea la watua ia le fionga lau le male toa ia. Ona lea. E le ai se mea na te mawhai ona pin against lauli. E mama lauli mea uma ona lea. O le tangata o lo savali. Ngalo ya lato, o le tua atauli o ona uncles o longa grandfather, sa iei umai tutono palmene. It runs into his bloodline. Lai loa le meta tau na whai. Taimi na wau whale ka peneta wa vem whai pule, sui loa ownerships o tangata tu, iei ana business. Le la fiu e tam whai su e se mea pina I la auli. There is nothing. Le la sa wela tau whale angata mai mosi leo. O o pulotu. Malo, patai, mate, ta mei mai lalo le tūlanga leo le upu whapalang leo te tala noa mai ei le lalo langi o Samoa te minei o le malo fou o le ahawe sea wha malosi. Overthrown. Ele o mai le lo visi nei. Le hase se tā tala whai I lea tua inga. Tasi le ne tangata tau whaaleanga. Ia se o mai se whininga. Wa tatau na fua, whaise fua I le nei ali I o limongi. Wa tatau na whai se fua. Wa ovalo na tau ma whai fua ao, whainga le lei, ma tau ma whainga a le vaenga whai ale fast. Lea, wa mātua I lato tau ma whainga. Mātua I lato tau ma whainga le ai. Lea lala atau fosila le maso. Ia, o lau tali tula epa. O le manatu e o ie e tali ini vai. O le manatu e o ie e tali ini vai. Ai o te langona o le fionga le li pale mia. E le o tilo le tuainga mea le na. Ai pao mea, tu sao le tu la fono. O no lo iei vaenga o tu la fono. E a fia ai. I la fonga ana whapeo nunei. Wa lewa na ie se afu. Ia au te langona taimile nei. Ngai ele lo ia sili. La foi le tato deputy prime minister. They had to document everything. Actually, le lo ia sili. Because o le manino le au mainga. Le manino, treason, overthrown. Ia le manatu e o ia wa fau a mea lona tino. Ele o fai atu a mea la e retaliate le fionga le li pale mia ma le tato fai ngā malo. Ai ona e tūlanga o ala o mea tūlafono. Tau no tu sao tūlafono. A tonu ele loka mai le case o le atali I atu au. Ai loka I lo. Yes. Ia tele manei li poti le a foi le talamua ngai au mai ai. I vaenga o constitution au mai ai. Fa se fulu, fa tasi, fa lua, fa tolu, fa. E a inga uma upu ia ngai de upu den fa ngani. Ia tele lopo le on me ena la foi le upu da.
pen fa Samoa le ali papalangi mai ele observe la sound man tu le amai lunga Facebook le amai mai lo le observer na tau talala ye le li ile up ya ole tulanga na I tu singa ye amai lunga se ole toinga tangata foile ye le nei tangata o limong ia wasa oi lo sa noanga le fionga ya le ata o sa vea le wala lafo sa vea le me no foi ya o le toinga ngana ma toinga amionga sa ia fatinoina le aso fatautonga ia tulo wala ngantu sao o amionga ia tamaititi elei tipia ia pe fi fa ponga la ia ioi ia wa lo toinga tala le la tu ia toinga tangata nei wa ovale le ma fau ia ia e pe ole au ngala ta por kalame ia tu leile mele pata pafunga la le fiunga le par mia ia ai tu wa tu la fon sauna oni lava ia tari tono foi o lo mai le fionga le li pale mia mai le mautanga se miro moa o tulanga ai wa faia lofa tangata le atunu yes pe ona sau no foi e te lo teimi wa mavai wa masa e lo na tino wa pu lo na tino ona o le tau whaaleanga tau ai maa wa lei longa se me fai ai nea le watu la inga i lo na tofi o i o tai ala tunu ia whaapea o na whaia lo le ami o tonu lo ia i ala tu la fono e leo se tau la malama e leo whaapea o se tau I masui enough is enough. It's about time. Let the Lord take its courses. Te ka hape me ia tangata soifua ni sofe aponto e. E le ai se teine ai lea tangata o se leader. He's a follower. Ai o le matua tasi le nei tangata mata ata tau whaleanga. He's a puppy. Fatana lafi mai fono toi. Ai sauloi lunga pokalame lea lunga ile Australia ma le pokalame a pulotu. Na whaalongo lo la le tau whaleanga la whai mai lunga. He's a very dangerous person. He is playing a very dangerous game. E iei le tala ale li le o matemini le ngalo ia tiau. Ona ua whaapea siana whamatalanga. E le leile vaenga le na taita I fia me, e toru ma le iwa mas toru tau sanga ma le iwa masina. A le vaenga le nila au, na toru vai aso langa e te loe loka la au le keisi le au lo mane. Te whauta ata tau iei tangata. Mantua fo I tula epa. Peno whea tua. Peo le lato maule le sao e ki liva I le lato road show le sa fai. Ia. Wale oe abe le leise lato anabatau ina ia whaafai ngofia na whaaofi I manatu maloto tangata le atu nuu. Al manatu tula epa fono toe ma le lato vaenga. O le oe momoli le leanga o le sunga la au le malietoa. O le awala nae e manu malo ma iei loto tangata. Ai panga lea. Ona o tangata o Samoa o tangata lo lotu. Le lato te iloa. E le aisianga sala na whai ele le sunga la au le malietoa. Ana o lato o leo mai e tau whai. Na tali whai tau le sunga la au le malietoa I tele tau whaleanga. Lana o tangata e malolo na lotu. Ia o onga sa whenga iei mai o na matua ma o na tua a. Ia le tula I mai. Na leo e tau whaleanga. A leo tali whaleanga Samoa. Le ngata le tala na fontoe e le leifia mea na tolu I tau sanga a o lato na tolu vai aso. O le tala limoni le nga whai lunga le tio. Le nga whai lunga le tio. Ai se ilonga e oso le lai le fitu. Ia wā neila. Ia na le la oso whale o lo mata le ua malo. Tau te le mamala. Ua whaatau tō le fionga lau le malietua. O le pale mia lo na valu o le malo sa motu tōtasi. Mena ilo ai tau mata ngā. Tau o maina le lau o le leanga, lau le leanga. O tato whaalongolongo ea o whaapea mai lau le malietua. A me o eli moni e a mama. A me o e whonoto e a mama. Le ai. O tangata lo sa vali le amio tonu.
tumu le alofa, tumu whatutua le tua. Pe o le tasi le mea Samoa mo sila fia amo whanua. Le ia se teimi o tatu whanotu ia pe saulunga o lau porkalame ia lau le maritua pe alua e tau taia pe alua e asavea pe alua e o whai eni tau whaleanga whapea. Le ai ma se mea. Le ai ma se mea fule le aua whai ma mausa o nei tangata. O le mea lea. Tau iei fule langon fule enough is enough. O te tatonu. A whape whinga tai le whiunga le li pare mia. E te tau i le acting Prime Minister o lo temini. Whanga yui mea ia. Le ngā tau te rangona tula epa. Te tue tu a wanoa lo i mea ia. Ia on tatu vai fule te leo na whianga i lumna. Ia sano mai. E peikola le tulanga la le lena e mai nei le overthrow and the treason le fa. Ia. Le saka to lau. Awa tātou te baba ai whape whatalonga iai. Yes, yes. Tātou te leilo le huge impact i tua atu. O nisi whauwhaunga. O nisi mea whauwhaunga iai tua. So we need to act e secure ai le protection o le whionga le li pale mia malona au hainga. Ai mai se fo i tele o sui o tātou waenga whauwhai. Mana ia. Ngamo mo tangata wa o iai e popo ngā ma wanga sala ma toto lima. Le wo o le tūlanga wale ma whaina fua le tala. Wale ma whai o tea. Ua ma losi ti Apollo. Ma losi ti Apollo. Mai le tu ina fo iai e le whionga le tua ni ma fau whaunga le lei. Ieto i ngā tangata. Ole kome sina sa mo'olo iai nei. Leu au maile na tala e unaware na ia i se so o tanga ma leo ia te utou. E ono watu se tangata se tō ninga leo i Samoa. I to tonu o le whatautonga le na whai. Unaware. Tula epa. I tau tala i le vangani. Ia, o au sa atu lau status i lungo le observer no tali ai. Who do you think you are, Longo? E tau whaanoi atu le malo New Zealand ia oi. Ai mana tua mai tula epa. Tele tama whanau o le atu nuu. Tele tama whanau o Samoa. And not only here in New Zealand, o Australia, o Amerika. Ia, lo te whatatainga o Lausanne. O ia sai tai le academy le Navy. They have a special uniform to wear. Pe a whape ni me whai. Tele la tama whanau o le atu nuu. A o ni mea tā ua whapea. Peila o le tūlanga nei. E matua i mapo e pu e lunga le tā ua o le whatauto ina. O le fionga le li palemia. O longa nephew le atali i le nei. E le ai se a whaina. O lo sau le atali no malanga atu i Samoa to show respect e nate escortinga longa anko. What's wrong with that? Le to telefo isi alo whanau Samoa mai Amerika i le Navy mai titono o le afo le Army Cadet and all this. Ai eni maliu po ni aso whanau whapitoa la tomatua. E malanga atu i Samoa i la totoninga nei. To pay respect. To pay the respect. Ma fua mai o observer. Oi. O la taule na mua. Fai le tau whaleanga, tau whasese. O na muli mai aila i o le nei ko mesina la ko ma whapea mai. Ele i whai atu se aia le malo New Zealand. Ele e aluatu le tama on an official role ale malo New Zealand. O lea la ia o ia o lona anko leo whatauto. He needs to pay that respect. Wa taton mai lau tala le tula epa. Ana whapea o mai le whatautonga le fionga lau le mali atua. A oso I fua lo na uso matua polata e bao asa lemo. Tali tonu mai o tau e tu le tamaloa maonga ofu ami salute and everything. Lea la o lo na alo la lea na watu escort ia longa ankol whatautonga. There's nothing wrong. What don't make it out a mela ele iai se whatanganga al malo New Zealand. Lai loa le malo New Zealand ele ofisa leo.
So se alo lavo Samoa. E tau tanga I whale e tonginga sa whai e latari. Na olonga pe lau e malona pūlou I le afo e leo. Ai sa whai lona ia whaitanga. Ona o lea I leanga I whanua Samoa. Le sulu lona ia whaitanga. Ma toa I te lele tau wha leanga. La e manino le au whala. E le tau wha anoi. Le tau wha anoi longo. Se tu le tau wisu walea. Ma tau o mai e whaini tau wha leanga I lea alo le atunu. Le lope te le atun malama o le alo le atunu I tu la fono ne le tato komsina. O mau mai tu la epa. Tu la epa. Wa pela masini pe ese me wa tupu. Ya se tato fa tatalia po le ale me wa tupu le. Ele lai tu ole. O tato po kalame le sunga le li. Fa tono le po kalame. Ya ole. Ne wato e whaatasi atu leo maua me tu la e pāua. Ia lisi leo mata upu na ufia awatua I lungo le. O le mawhatata noanga matula e pane leo uli. O loo ia se talo sanga pe leo tato manino le whafonga Samoa. I le ia tangi e malu leo wa whaatulanga ina. Bolo mai aso fou e le whaatulanga ina. A le ele mo mauna au mai whapea I le tulanga le I tu malo whalea li lua. Wa iei se talo sanga le tu malo I le tamaita I leo wa whaiala na tangi. Ina ia whaapea na whaapawhala I tua. O le whato ato e mawala ia e le tu malo whalea li lua le tofi. Means ta mai fio tau sanga. Ia, ta tonu ai e se aso le nei vai asa pol vai aso fou. O le a maua mai e se tali au ili tūlanga le nā. Ia, ma le sime mata ina lenta to baba ai atu ai le tele o le nei, le lava yaso ma le nei va yaso. O le whauru whalenga o le tele o tato minsta I te tono o lato ofisa mamtanga luenga. Ma na ia whaaloalonga amtanga luenga taitasi e wha whale ai a lato minsta fau, ia whapea fau minsta lango. O se mata upu wa onga le nei mata upu. Le fo esa fa fonga le mamalu le atunu e se fa tata noanga le vaiaso le na te nei matula epa. Le sa fisiringia e se tala mo se tu stala mai le Samoa Observer. E le tūlanga le o iai le tūlanga le lakapi uni a Samoa. A le la na tota mai mawhapea. That's a stupid question. Why is it so stupid? She's asking an innocent question. Because wa fia tausanga
fia tausanga ua whaale tonu lava le awa le atunuu. Le la watu sao le fesili, watu sao le fesili ia lea talabou. Po le aso na manatu, po le asa na fuafuanga o iai. O iai se tūlanga e mawhauwhau e whaape whaase e tuangalu pe whaamawai. Ai tali le tali atu la epa. That's a stupid question. I'm not out there playing. Our job o le su e mai o le tupi. Le se tupe le aulaka pi. Ma whaasinga o le whaatali le malo. Wai tu la epa. Le ale mela e whaatali ai i le malo. O whea le tele o tupi. Whea le tele o tupe sasa saa mai tu tonu i le awa le atunu. A le lava tu la i mai lava. E le mawhai e le tele o. E le mawhai na whaasoa. Whaatatau le tupe mo tamata alo. Le foi la wa ye le tala whapea o le leo mai o tamata alo lea. Ai o tamata alo tonga. Ona o loo vai sa o ma vai fuafua le tupe a tangata tonga. A o tātou, le lopo whele avi ele tupe. Tu i le ola o le whanau ta alo tau ave le fua sa moa. A le e whatutua na i le whainga malo. I le teimi o lana whainga malo. Le la tu la i meire tu langa le tātou manu sa moa. Mana ia foi na fesilingi e se situ stala. Le tūlanga lea o le ai o ni whamanianga mo tama whanau o le atunuu. O lo o whaapea na whamanuia mai pine auro i tūlanga o tālonga. Mana ia le saunoanga le fionga le li palemia wa uma ona wha tu ese le tolus fulu miliona i le paketi le navatau le na whainei e tatou whainga malo a le fast a wala alo ma whanau. To a tele, le foi whapea pea se aso va aso fou e mai e se whamamlamanga a le fionga le li palemia e le mafuanga na laina whatu lai ia le portfolio le minsta o tālonga. Ia, tātou talitalia mana ia fufuanga whatatatia a le tātou whainga malo a wala ia alo ma whanau le au talavou. Ia, na o mai la ia le sivaenga le o au maia. O le tūlanga le iai nei le case la lea le wai tutono le whamasinonga le case lea i le wā o nanai vani vai whapea le isi fo iari i leo no ia vise sio silau. O le mea le ta mai i ua whamaonia le loans officer a le nupi wha le processing o le loan. Wa whaamaonia tamaita ingo ia swafa ia Antonina le leisi wau. She admitted in court that she never saw the complainant le inspector leo o nanai vani vai. Ele i o atu le fionga le malo. E sengi documents as a guarantor i le loan le nei te le nei tupe lua se lau tors hulu lima afi. Le loan application le sa fai ai mantua mai. E iai le tangata sa ona sainia whaamaonia pepa nei o le loan. O ai, o le loia le nei, o Matthew le misio sa ona sainia pepa nei. O te tau lana fesilingia le loia. Knowing lana te loa ele o iai le sunga le li malo e nate sainia le guarantor. A wa nofo a ia ma okay approve uma le atotoa me nei. So that's fraud. O le tūlanga sa o le nā tauna tū iai. O le fraud. Wa le whapea mai, le whale fi naula na lo ia. Le li i leo ainu sefo ainu o le fi nau mai whapea. Na saingi ele nanai ele guarantor. A lo fi nau nanai. O le pepa le nupi whana saingi le guarantor la sos full fitu o uni lua. A o le taimi le nei, o le whafo Uganda ia le sunga ia nanai. Le taimi le lena te whawhau ina le fionga tai palimia ia fia me. O lai whafo overseas, whatatau nu atu i Samoa, e le aso luas fulu valu. Le aso luas fulu valu o uni. A o le fōlinga mai, ua matua i fi nau ma losi le loia. Whapea, na e tau nu le aso lufulu valu.
e alu saini le afo le consent i le aso lufuluiva ai pangalea it contradicts ma pepa ia wa submit mai le nupi fa na saini mene i le aso se fulu fitu o Juni a le fato atau nuuna nai i Samoa i le aso lufulu vanu ia o le tūlanga lana e se le tele o le whaale tonu tele o le whaale tonu o le toi ngā lo ia la le nei le la a whai o te tauna whai e se fufuanga a le Law Society nei toi ngā whainga whaale alofa le whai e le lo ia le nei ia ma le sinta mulmuli tu la e pa e whaafonga mai o le mta upule pe ona sau noa le fionga le pale mia le na amai i mo le autostala ma nino ia na amai o le fe au lea o te ofo fo i la uia i le autostala mai se la to le fai le ami o le nei o le amatu o le tala ai e moa inga ua whasala lau mai ua umana pi o le na sau no mangi o le fionga le li pale mia he has all the time with them ia solulu uma banga na ua le afoi o le avanoa e iai lava nisi o le Deputy Prime Minister afoi whapena whaiele lato press conference ai pau le mea te ia he wants every journalist and the medias elate amaya put it straight to them he cannot tolerate any false fabrication stories and news amaile mea sao o inae mau e fo le file mua le tunu ia mana ia nei fautuanga watu sa o le fionga le li palemia ele tato autostala wa o la tone o le foi fa popo ia le tele o le ngase lea ele tau fa leanga le si vaenga le tau ai mai le si tu pe o le tulanga nga le ia nei wa vea la nei tulanga o le mautonu i tulanga o le o news ia au mai ma le mautonu ai foi ia tulanga o le tau whaaleanga le amai e isi vaenga whai. You know, it's about time. Enough is enough. Wata tauna whaangata ia tu ai ngā la fonga e lātou te whaia pēr. Ia o le tūlanga le nā. Ia e paula ona lewa o le lopo o whenua. O ngā iaia le whātono o le māpokalame. Ia. O pauna ni mata upu sa whapeana tau mawhai ina ia longlong pui ali I bele tātou atu nuu. Ia avato e fo inisi wha mamla maanga ina ia whawhai ngofie o na mamoli le whi awi o tātou tangata. Ia o tūlanga la le iai ia o wa umatua utu le epa e whafonga mai o le tātou vai o le Asia. Ia peona whai atu wa atoa nei le lua le tolu masina. Whai o le pisi teimi o road show ma muli tai fo I tam whainga si a tātou vai ang whauwhai. A wa tele fo I le pisi latou ie o lo latou mana o mia le tātou vai le Asia. Le taimi le nei wa o short I le supply o le tātou Renew 28. O le Renew 28 o le vai le ointments ngā e au ngā it's a gel e au ngā so se mea ti ngā o le tino externally. O le tātou Redox Gold e lana moana o le gel whapitoa le nā mo meo o I lātou e maua le ngungu po I lātou e maua I le arthritis. So onga po na iwi mea ti ngā le tino lela I ele tātou Redox Gold. Ia o peno whai atu no tanu me sa mole vaso mo mole no tanu mai whatu po kalame o iai ele I ato sa ulua so ngei ai short supply foi I le toa tele la mamalo le atunu ua whaapea na wala au mai e lato te mana o mia o I whawatai loa I le toa tele la mamalo le atunu o lo I ele a whainga o le arthritis o na mantua o lo whaapea mai o le malolosi o whala au I e lato te inuina onga o ti ngā o le arthritis e yailo na fianga I o lato liver ai paula leo le leila le products le Asia ona ele o se vai e inu
o le jail e mili ai le so ongo pona iwi ma me tina. So it has all that protection mo le liver, ia whapea fo le kidneys. Ia o le tūlanga na iai, o le tau leo le tātou pusawai a toa le nei, e tolu se lau tā la 5 sene, i le whāwhangu la popo le nei, it's your monthly supply. O le tātou Renew 28, e se lau se fulutolu tā la i le tube la poa, o le tātou Redox Gold, e se lau se fulufitu tā la i le whangu la poa, le tube la poa. Ia o le nā, wa mai atu e vaenga mai la pito tu la epa ia tita tonu. Ia atonu aiwa leo whapena tu le lei mai lau masini lau end ia le lau wha umatua tapo kalame. Ia lau whafunga anga sa mua a whaifo ia ngana wasala ia o te tali tonu o tātou te whale atua le whainga po kalame. Ia o le tūlangana iai wha malulu atu ai fo ia o le whafonga anga sa mua e tu e maua fo se avanoa le vai aso le weekend le aso tonai ia na tu abatu ai fo leo se sia whaupoponga o le tātou po kalami. Tula epa wa maua mai a. Yo e karo whae sori. Yo re. E whailau sa la wei loa. Mai leo aru ngei po whaki ngā unu singi ngei. Ia. Ia, ai tiango fia tala noa tua i mta upunana au mai ia. Ia nanga rua o tā ursi ui ea, na sufina ngā. A mai mana o awo whapea ai, o le lau ngofo ia e, po le ale me watu pui lau. Lea yo le, o mta upuna i le tamaitai o Antonina lea le lesi wao. Ia. E te tau foi vai ni tangata whainga luenga le malu. Le ale mea lefto atu e mawaiso na wano e tau tino ile mea ana whai mua mea ai lea sen nofo ere sen tala whai. Wa o le no whai tau le mena mai le na tula e tailo e lang tele whai tau se me mua. A le te tau nei ina watulai o ia le whamsinonga. Le lana tau tino ai le. She admitted in court in na te lei wa ai e lei whailoa i le complainant ia na nai. O na nai foi le o le li le oi fo. O le li le ave ato i le na te bodyguard ia fia me. Le bodyguard ia fia me. Okay. O le nala o le na admit ai o le na le ftatu la i te mai tai pe Le la no ai e le i whailoa i na ia a le la manino a le msilingia le wha piasa iai to tolu ni stangata o le lo ia ma se si leo leo o le lo ia la le na ona ia certify inga pepa nei knowing very well le lo ia e le o present ia na nai sa le tau la na ona tu sa le wa fraud le wha sainingo nei pepa ia pena whai atu. Te tonu lavo iei nisi im whaina lato reach out i le Law Society a Samoa. It's a fraud. Wata tauna whai e se whata taunga. Ia. E sa o e fia sao le o fo i pai i le mele ase ka pai mai ala i le tulanga le o to feta wa ia le unga fo le mai Australia malato tama le o morio tele lo pena e mo e sina kilipio mena o fe ave ine Manto foi tu la e pape no fatu pe tele o taimi o ta fata tanuanga. No news is the best news for me. Ono tu la kale nei Wotale tali tonu, there's so many lies after lies. Ole amai tangata ai na sen mai la tangata ia te au ia le kilipi o le tautalanga la le tina lea e wa failonga ofu o le manu Samoa o HRPP HRPP malalau mai e le ifa apelanga nei mai le ingoa
Ai nana tawa mai ia le li le Melbourne le nana tawa. Ai te sen mele tangata nele tae au ia te au. Mai ia tupa te tanga I fua I le watali ia. Watali. E lua la ki lipina mai o le fai senga mai o le part 1 and part 2. O le part la le la lau mai ai. O le ova le mafau ma lea. A le la te sa ni fo le part 2. Ya au ia. Le no comment atu ai. Not this is all BS. You know, o le tūlanga le wata wo mai to te wasa o lole le saunoanga le ale te mawhai whi au aki epikopo. A lope. Le la asau e whatanga fia le lei, ma suiti mai mwhapea ma la lau mai. O ia la toi anu toi la lau le a foile. Le ati nā a o le tau vaenga sa tau tutu whatasi. Sa tau tutu whatasi. Tau ai maa le fionga le li I pāle mia, ai le tūla I mai nei whainga tofi. Sa tau la laua ma tau le anga ina o ia. Le ala melo tūla I mai nei, wai ese, o tau I ite sina mea, mowet, o tau I ite sina mea. Mana tua o oile na alu whaile keisi lau del male toile. Ile keisi mas tening. Ia o te langona la e loma le keisi, wa lala me wa vavena to e sui ele tone. You didn't even think twice fa pena ile taimi sa fai ele tau faleanga. Yeah. You guys didn't even think. Po o ye se a fianga le impact o le tamau ainga o le to alua ma le whanau ma le au ainga ato. E me se foli tu malo. To te le titilo fa pena ono lea sa tau fau alunga. E le to e pa u le HRPP le ai o le tali le nā mai le tua le wa landslide ai nei le tato vaenga whai fast. Ia mana ia le tatu e kamwhai reveal uma ia le vaenga le ia mawhanua. O le isi tangata sili na upu te tele. Le li le ta upolofesa. Le whaingo e polofesa ai. Oi. Pai lo tala le stamatiti profesa e fafasa le o le salu le tauta yae o salu le Oi fu ningo su wangalo e te ulingo siri fe wangalo e te ulonga I mua salele. Something salele luanga lau salele. Afualo. Tasi na tangata o le lafi. Tasi le tau whaaleanga ioi. Ai tasi le tangata na la lau e tula e pale kukala ki le lo se mea. Mantua ko. Au le temina o le tautua. E wheko professor wha mekulep ai. Si e ngaka mai ki le lo spaupa. Ia reo koe saungi koe lango ia ai whaasanga taua I la uri le malito ma fast. Le ai masisi. Tula epa. Le lau abatua manino ai Ia. O le mele le nga feitai ma lau le lau liwa e fiu e su e ni mea pipio ina ia la ia le ngo lau del malito malon tamarianga e le se me what tito ia o ma fawa e tu le mea fawa ni le mea fau ia wa fieni la case ma lau del malito e totolo e matoto e nga ngutu tolo to wa mena le tupu nei o mole paleanga ia mantua fo e foi se si sosun fa pe metia o to sala mo atula epa ile leanga le lava mala fa tu ai sea e fa pe mai o ngata le mamalu male le mal ma popo le HRPP ina uli tua mai la au ia tato tanga isa mo le stala vani ai le na li pa le tua la le maleto mai o le HRPP so build up le fast o fe o ia nei le fast fa manuia o le fast o no le e fa tu ai la to fa mo le to me uma Mani. mele o ia tangata wala to le lo le tua wala to le
o whaamua le tamau ainga mo lato mana onga e whaangalo le atua te lo taimi. Malo, tau mai I sore ko kiki au le mo mai o ni mo se ke le lopo ka le ku vai lua sore la piko sore. Tau mai ai. Paira le ufa epa. In the name of Jesus, you puke exhale. Ave SLT Apollo National System. La mai tangi tangi balu. Fa he pipi toru le past e martasi tu tas. Le no fano nei o e fai o e ta o mai le manatu o fale ali lua ro avili Yeah. Famonia. Le fa pena ye se fono le tu malo. Ta fai ela se tantanoanga se tu walalo. Ia sa fola fo ia manatu o to fa fai pule ia mali yo le tu malo ona o fieta sanga ele to o me se tofi fa pe le la tu malo. O le wai e tofi a minsta fa a wau le tofi. Le tala o le tangi. Ia. E fa pena foi la le tūlanga I le e so manatu e le tūlanga le tangi le a mulipola laki ia o fea e fai ela na tangi e maua e se manuia a wale o I foi la lango ua maua le lato I tu malo le tofinga o le fonga Moni le pae e si I le vi inga man faftai le tua ua maua le lato I tu malo ne tofinga maua lunga. E iai pura le tangi le a mai tua I safata. Safata mua. Tula epa o te tau sa wala tala lea. Tu lou la wala whafunga anga sa mo o ngana tu sao. O le tangi e na ale safata mua. E ake wa asa le ufi se tu lou. E tilo, e iai la o le suido sa fata o le vana iei. Matau lia langa o te lo le ling maku ka alfa kas le ana. E iai la lo na lo le maualunga le fo le department ngai maualunga le alo le li to tonu usam. O le fo la fo e run le atari ina o le li. Ai alu le fast. Kalu sia I alu fast. Ia tonu ua matua lo na alo. Ia. Tilo lo na alo fia tau sanga o tau tuolon tamai le HRPP. O le ase le au ngā lo na ainga. O le ase you know, le o matutua lato whanau. Ua tilo lato. Ua anga mafoi lato le lato fai unga fai. Ia e le pine a whapea o se alo mawalunga lon tūlanga. O te taunu na te whai le tūlanga te tauna whai. Ia. A pe le afoi. O le tala muni na le ono mai o te whamaunia tala, o te whamaunia. O na whape te ua whai se counter suar tamitai o te le afui maona. Ai te upa ufata se la ua. Longo winga to e fo I whai le afoi. Whai le pa election. O te tau tino atua o tula epa. I don't think knowing le fionga ia fuimono te she's not that type of person. Yeah. He's not that type of person. Le whai se counter. Le ai o tūlanga le la na te le whaia ni tūlanga. Yeah, right. Ia o le so na o lapa. Ta o ile. O le ua mai le tala tula epa. O la toni. Ua maua tūlanga whaingali. O le tawana ua tua tula epa maua lo fio so yo whai. A o le noforta ngaka ma mawhau. Ia a tonu. E le papole e la te wailonga o la to whatupe ina. Ai o whatupe umato ina. La so pina ngalo le keisa pali ma le ota sami. Tula epa. Yo te loinga fo nai te sila fia nisi o mea. Le fo te maua nisi wha maunga. E leo nita tupe sa wha peona tufa inga e le fionga ia leota.
Ia. Na e leo nta mai tupi. Whape o le tele o le tupi sa tufa. Ona fesili le o le fesili. Ai se ale me futa ato woi nei e tufa nei tupe te tele. Ina ua whaiwhainga palota. La me to te le no fai once in a blue moon or once in a month. Te ua tufa ni ta ise eleng ta ilima se lau pe ta iafe manai a inga ni. A le wa tau whaatali se yo o le teimi o whainga palota. Na tau ole ave nei fusi tupe te tele. Ora fisili la. O fea sa wele nei to e ngā tupe. E le ainga o sa futu la whaina o mai nei na wala au mai le ainga i te au nei. E le watu le fionga ia le ota. O lai whaina ngā ruenga le ainga. I sa futu la whaina. Se furu wafe na tu i ai e oe. Na wala au mai le ainga i nei te au. Se furu wafe na tu e le ota sami. I le ainga i nā whatosi po o i oe. Le ai o sa futu la whaina. Na sa tu i se furu wafe i le ainga. E wha umai le ngā ruenga o la tu whani. I tasilana fa pe o leua maua le lei i tanta mori mauina le nam tau. Ia, al me tafsia i toi fui mai ia le fion fon fitala i le parlemene. Me moni tu la epa. O tita tono foi a ia. E iai foi se si avanoa le lei o loo fa avanoa le fionga le. Ale pale mia mo i la tau nei e toi pale mai la tau. Wa tau tolo tato sui. O le ia fionga ia tamaleta. Ia, tamaleta. Mavui. Ia le fionga ia mangele. Mangele. Karsi ia o tanginga e tolu a tātou. O le foi e fight against i le HRPP. Ai le taulia ai la tangi a le HRPP le fight against ia tātou. Peila o le tangia a le ulala le o le ana posin ia against ia seve tei. Ia foi le tangia le. Wato telefoni se o tangata le tumalo sa fatai nei. O le whaaro me e te awha mai o le alwe whai le tangi i le tina ia te. Ai se whai ia. Le ilonga ni valua po mani teimi e whetolofi polo i tangata e whai tu whanga. O le talanga le sa whai lo mai. Ai alu tua ngani o. Ai alu tua ngani. Ma le tangi ele whamali e ina ni tau sanga e tele na lo tua ngani o pesta. A te tau whai atu e nela tala ia mai fo pesta. O yo le a se fai le tangi se fai le tele fu le matangale. So le malolo ia fatamadi, wala va ia le na. Lava Ia o le tono alia. Me tono e mantua telo isi tapo kala me le sa fai atuai. Ia. Ola vanga tu lo la va o putu sa o a. E wa itu la epa maraki e loka io la to fonga. A fa tu le epa le ai. Ole me tono le what tauna tu la i la to. To like stand up for your own right. You know, it's about time that you tell to la ipa. No winga o kamai a o pila o fono tanga hu ia parlemene a. Ia e o ku la makar fono fa pe tu lepa ia mai mutu oi ku la kanga. Na tu sa o e tamai. Nga file mu le fono ato a ka ofi e tu lepa fono ro ia. Eu esse ele mo fanua por ko aquele ko kia po ia kalari. Ele na o me tu sa o atu la ipa. O tu fa o tamai, wa tamai. E fa o tamale e no can do. They don't even care about us. Atu lang ya. Tanga ifa la ya. E telo taimi. A fainyo la to manatu. A manatu atu la ipa o mele fai. Na nofo la ia. Wa tau mia la to wa ya tau. Not only la to wa ya tau. Ai talo fai le tu malo. Wa tau mia la ngona le tu malo. I am no form titilo. I'm a challenging person to la epa. Titilo. Ele fa tu pe ina tu la epa. Ia le fai ngā palota. Ele la tu la. Na mai le tu malo. Palota oi e te alwe fa leo mana onga le tu malo. Alai me ai. Wa pule atu tu la epa. A mana o ia le mele fai. Ele ai ele pule tu la epa le tu malo.
E le se po tula e pa le so na no fuanga te tono I to malo te tasi nei. Ai karsia I sa o le mele o tawai tu yata to avaru vo le tarsia I sa o le na mea pe afa pe sa o ni fu fa tu po sisi Paule mea lena mai ni le sos muri muri nei ale matanoni e sa o ale mea na musu to ino tu le pa yo fa tautonga. O le tale na ai tu la epa. Ia. Musu tu la epa e o le fa tautonga. A tu e to a valu fou ia na tu lai mai. O tu lai la tau ma fa leo. E le ai e le mātou te le nofo. Na a mai mātou e mātou tu malo. Mautio mai e fai le leo ma le sao o mātou tu malo. Wa ana fai le melem na o tu la epa. Tu sala ua pule tu la epa yo lato tu malo. Mari mon. Tai la isu I fone. What they stand up for themselves. Ka mai I sole. Ye langa o le mea na tu ye lota ola a mo fanua. O le man Samoa. Ua matua I mata ngā re kausa I lingos. E oa I atunu na la kapto ala kapia na fi Chile. Lele sole. Sole. O le aso si la fia. Le aso si la fia. E ono ave eseto ina le male la kapia sama. Tula epa ia ia sa ulangona sa vai. Pau le awale fai ai. Le watu ma oti le means tau talonga. Yeah, mana ia. So everything should come under le means tau talonga. Oi o kama o fiu ma including ai ia male la kapia tato malo. Ai titilo ai tau sanga. Le ngalo e tau le tala le sunga lau le malitoa ele pale maltofinga. Le amai soko ia lauli. Ua ta amala le awa le tunu talu e tu le pa. Sa o le ai mate. Ya Oasis. Oasis la ku ia lua su figu e pe fia kursu mo ku ko sanga o kai fon. Ai tai fono vanga nge ele mana o asistanga te faluina ngai. Oi la ia tu la epa. Talo sia la ile au fouia wa tu la mai nei te tono le vai fai le HRPP. Take the HRPP to the next level by saying that vote him out of no confidence at the re-elect go restructure the HRPP. It's not that I will ever vote for them anymore. Mo mausalia la utulanga le fast. But ona ole vaenga sa tato a mata mai ai. Ia manto le taimia o fai palota le au afkasia. Ia le sa mata komiti ai le tama o fai langi folanga. Ia Jack la. Ela wale to ia se paloka la waftasi. Le urban area. Ela mai ele si funga le latino. Yeah, but you know, in reality, talosia ia te le se swinga ina ia fa. Yeah. O te manatu la na fu fa o fa rongo atu o mai o ta fu sa ta pena ia. Ia le fu o mata ta munmuri. Ia, ai ono ta tai misi vanga o si mea pa ia ona. Ia. Meia fai meia se ta la muri ia mata malolo le nia fia le to e mo mai foi ta ta msini nei ma faro ia o sa o fa mai senga e abatutu la epa i se tasio o tausonga mai le aina le tai I tuai mul fanua wa mawala la fa noa wa fai ilangi wa fa malolo le tuanga luenga a le sa fai o le no le tofa le afionga ia mafua sa funi ia se tau ai ngo so grandfather ia sa mata la noi sa mo nei le mela no la to fenga palota ia poi e mate fina wa te lo taimi
e awa ia le HRPP au te au le fasta. Latu le taula stonai. Taula stonai au te le ialu yuta le mauta sa mua le whelo inga le fasta fai. Latu e loa lanta vale I vai lima. E whale matala no fatua. E le tongi e mai lo lima tafa talo whale o malo lo pati. Ngo fatu fo ia o e landslide lau fast. Ai wale sa whawhatau lalo e ai whamai e le mwhai o longa mai. Ia se tu te mama tua ia ale no fatu le vai. La na te leo tupe wale latu New Zealand e te ta oto. Awa mi whai tipi le vai vai ia ale, loto te leo ale. Lela woto e savali to ina wa whailo na wheelchair. Ia whapena foi o e whailo wheelchair, uma whailo vai whapi. Ia e pangale atu te I le sawo te foni ia. Ua whamana waina le tua na nganue. O lea foi te maa sa tu maa losi. Whalavilavi o lo pito le aingo short grandfather I sa fune ia. Ua moe ia atonu foi ua file mua ia mai mati ngā tino. Ia lona ua se leo tula e pafto. A maua foi le tala na po. Ia ua whailangi foi le wholaunga a short brother-in-law. Ia lea te loinge te sila fia pe ta ua tua nei o David Rewiti Hini. O le sister ia Lana Victoria. Ia le tala ia ua whailangi le wholaunga te maa nafi. Maori ia, kalo whai. Ia o paole mea ia na o le tatalo I le tua ia mai le wha mawhanwhananga ia I lato. Ia o le tūlanga le tatu tio o iai. Ia o mea le wala au tua. Ia tu mea le laulangi nei a tatu o. I lato foi wa lewa na maua le mai tino. Ia o malo o I lato ia. Wa file mu I au o le tatu whaola. Ia o le tūlanga na iai ia pe o le tūlanga na matuai te whamaisenga mo te lo. Na foi mata mai le tāpō kalami. Ia o loto tele. Kalo whai. Ia, Ia, momori atu alo whaanga ia Victoria. Ia skingi o Victoria. Ia loto tele. Ia, o le mea, e le mea tā ua o te fia I le tā ua fōi po kalame ia e mese ia lau tō whā. E le selu atu. Ia, e le ilo uma I lo whai uma lau tino mai o le tangata totolua. E se le malosi o I lo pito Samoa. Io lenga o leo e umia I sofa matai o lo ainga malonu. A mea I o te tapu e pu e pe a tata noa. O lo tau na panapa le I ainga o lo tina. Io e mori tuele ngang whaftai tele I lea vaenga o le soifua mleola. Ia ona o lo ngang Samoa I ainga o lo tina. E le labu ai o e nofo I matai tau o lo ainga. Ia e tautuai I lo ainga. Ano no tu for the challenges to e. Aru Samoa nofo ai I ni nai tau sanga se tō. Ia mai sa tapena lo te sau io e sau o te sau se full pasene. Ai sau le e te tau wāme ta malori tu malo. Ia. Ia o e tula e pa. O mana mana tali e te oe. A whai tūlanga le nā e tō male pula le tu malo, pu le tu malo la wani ai. I taia ia te au. E paule o le whai pule, talo whale tu malo, e tūli ai whawhoi te mi umai whai. Because I'm not spoken person. O te lukia mea o te loe whale tonu. Ia au I lea. Ia e whai aso le tua. Ia. Ali po le ali tu inga alu e te sau ai. Awa lavani e sau se full pasene. Pina ua. O te e sau se whamalama tula e ko whamore mo. Ia, ua le lei. Manatu o ta angai mai le si ui o ta por kalame ni whaftai tele mo sau, whaftai mo ta penanga, ia whaftai mo mea uma. Ia ai whatu whamai e ta kunu natu la ta tau whai seu whata sere ta wa iuta. Mai wharoala. Ai ele nau whafonga sa mua wa. Whai wi ule mā po kalame ia. Peo no whai atu mua a wa iese ngana wasala I o tātou te whale le tua le tātou po kalame. Ia, tono la sotona. Pe maua ni stala whia.
ia tātou toi whailoa ia maua pele ola malo si soifua. Ia, soifua ia. Alofat. Ia, manatu Samoa. O le whaiunga fwoi leo le porkalame whaawau. Manatua, no amata maina li lai le ono le fiafi. Ia alu fwoi ma pe marita tu porkalame ia pe o le mele o whaawo e whapea. Ia ki tatonunga. Tātou maruru ia le nei po. O lava fwoi lea mo le nei fiafi. Ia si ia toe au lia le aso atai au. Pe a fina ngalo lofa lo tātou tua ta ia ilo soifua ola la o fionga le ni pa le mia ao e maruru atu i le Aotearoa i to tonu o lau e le Aotearoa pa mania le tua. Ai ia lava se malolonga. Ta o to lau iai mea na tapena ia le toa lua o sui pa le mia. Ia e tātou te le tala noa manei mea. Ai whaftai mo le tāpenanga. Ia le ua manino, le ua urua tau whaimalanga uma ma le sui pa le mia momua. Ia lo o tali uta mai ia le sui pa le mia tamai tai. Ia oro ia tau a vea, ia lo tātou atnu i le nei vahenga o le maua sau marolonga le lei. Ioi, ai whalongo tua tui fia marolonga morisi. Leo Samoa le la e te malanga tua o lai whatari mai le tātou atnu ia maua sau marolonga. Alo whatelet? Whatelet tu porkalame Samoa i lo tātou atnu o tō ona ua ona atu e tu metai. O mawhanua tupai Matera St. Levi ia malo u whatawaa tu le epa whaftai di usua ma te whatawhatu Samoa. Tatu tue whiroa i lea soatai au. Ia pea pule alofa leli e avi e soifua maneola mo le teiminei soifua